Raltiang ramhun kan no thleng le ta a tuntum Raltiang ramhuna chuan Union of Soviet Socialist Republics chanchin kan zir ho anga Socialist ram in zong khom USSR hi the Soviet Union ti po in an soi mai thina kumsang khazakwa somni pani atanga kumsang khazakwa somkwa pakhat kumsom ruk pakwa are heng Socialist ram te hi anin tel khom ani Russia ramin Ukraine ram arun chungcha nga chanchin nga evenin hunglai ram ko kan hoi for ome rol uzokin Soviet Union ram kan mel shat viau rolin thang tharte ta na bangbo the viau anga Russia le Soviet Union ngai pol nok tok po kan nge yang Soviet Union na khan Russia chu ram lian ber ani baka Union khopuya tan Moscow an man boka wangin ngai pol ol tak tur ani a tunjuma hian politik lam bi thuk lem lovin tunma a Soviet Union ram intel khom chanchin tla pui tak meu kan zir thuak don ani tunma in Russia ram chu lal thunei na hnuaya om thin ani a mitam takin lal pai thlaka mipui in tuktlan na ram din andu awangin helna te achhuaka Romanov lal chung koro re na chu pai thlak ani kumsang khazakwa som pasaria October Revolution helna achhuaka khamitum khan Vladimir Lenin na kai shruai Bolshevik te chuan ne na changin Russian Soviet Republic andin ta ani Lenin sarkar din du lo pol an omvele zela ram chung boina civil war hial achhuaka Lenin lamchang Bolshevik chu Red Army ania Bolshevik do tu te chu White Guard ania Pol peng dang te po an omve thobok chu tiang bokin mol sang sanga Bolshevik puitu le tantu White Terror anti te chu an omve bokani kumsang khazakwa somni pani a chuan Lenina lamchang Bolshevik hovin ne na changin Russia ram huam chung mai nilovin abul nai ram te po an mina Transcaucasian Republic Ukrainian Republic Belarusian Republic le Russian Republic te chu entry khomin kumsang khazakwa somni pani a Soviet Union ram ro pui tak aloding chuak ta ani Lenin sarkar chuan new economic policy thar duangin mipui kuta enga mochen sum donna free market anda a chu chuan ram sum chevel chu thui takin adom kanga kumsang khazakwa somni pali a Soviet shwai tu ro pui Vladimir Lenina athia Joseph Stalinan a ai aron o chawa Stalin chuan an ram ro re na fongchel tu Communist Party do tu reng chu ahmet mita Command economy anti mason na lama kepen na reng chu sarkarem ruat ang diak kalpui chu adu danani hemi wang hian thil siam chwa lama ma an son zota chuti lain he policy awang tho hian kumsang khazakwa somthum pani somthum pathuma khan eile barlama an tram chhle thung Soviet in khotlang ram dangte ne na inshat thiam ton na sawi tanpui atum chu atol ta ka wangin kumsang khazakwa somthum pakwa August somni pathum indo pui pani na achwa ma lok khan Nazi Germany nen non-aggression pact inshat thiam ton na thuthlung anziak ta zoka Nazi Germany in lamtangatan Soviet Union chu adu viawa thuthlung in akentel angin Poland Latvia Lithuania le Estonia ramte chu Germany lamhian Soviet kuta ahlan ni in history an thren khatin anziaka Soviet lamin heng ramte hi luama se Germany lampol axis lama atang du ta chuang lova hei wang po hi anima na Hitler pol te chuan an thuthlung chu bo chia in Soviet ram lak tumin an be tamaya kumsang khazakwa somli pakhata Soviet ram chu indo pui pahnia zuang lut ve in tangrual pol elite lam azom ta ani elite forces tangrual pol sipai te zinga Soviet sipai te kha thi le hliam an tamber an ti ani Soviet sipai te chuan Nazi Germany ram hnukpui Berlin chu la in kumsang khazakwa somli panga me ni kwa a ne na an changa Europe khomwal puya indo pui pahni na a ne na changtu anni
Indo pui panni na azo nu kum sang khazwa somli pasari a Cold War anti choron in mung chana hei hi chu Raltiang in ka ul lam nilavin ram panni United States of America USA le Soviet Union ram te in kar ani a lamtang ne thazok ni in chu in anin pota khovela ram chak ber superpower ni tumin engkonga po anin tlan siak ani ber van sang lama thiam na ti elante sports lama te nuclear manro nei thata te anin elna sahle ani Soviet Union le alamtang communist ram te chu Eastern Bloc antia democracy on Europe khomwal pui khothlang ram te chu Western Bloc antia anin eple thin ani kumsang khazwa somli pakwa khan North Atlantic Treaty Organization NATO pol din ania NATO hi Soviet Union lak atanga inveng ton turle ramven himna konga thokho tur intel khom pol ani United States of America Canada le Europe khomwal pui thlang lam ramte antelani anhun pui ber headquarters to Belgium ram khopui Brussels sa a oma tundin huna he pola tel ramte hi ramsom thum anni kumsang khazakwa somnga panga me ninga a British French le American forces ten West Germany an chwasana West Germany chu mania ding theiram aloni ta a anhulok nilinhuwa NATO member atan laklu ani NATO pola inval zau bel tak wang hian Eastern Bloc te chuan NATO laka inve na tan rwal tha inan shia a kumsang khazakwa somnga panga me thla vek ni sompalia Warsaw Treaty Organization andin veta a he treaty hi Warsaw Pact ti ina ol samzong in soimai chin Soviet Union le Eastern Bloc Republic ram pasari Albania Bulgaria Czechoslovakia East Germany Hungary Poland le Romania te chu he pol Warsaw Pact hian antel ani United States of America le Soviet Union ram pani in superpower ram thil ti theiber ni tuma anin po ton na Cold War in ashin chwa pakhat chuwan sang boruak lama thiam na ti lan lam space race ani space race a khan Soviet Union chuan ma ashwaya kumsang khazwa somnga pasari October nili a mishing siam chwa thalem satellite masaber Sputnik akap chwa kani Van theng renga mishing zin tura en chinnan November ni thum sang khazwa somnga pasari khan Soviet Union chuan boruak long Sputnik 2 akap chhuaka achunga hian kholaya ui pakhat laika tia aming an phwa chu an chuan tira spacecraft call an la siam thiam tok lo awangin achung boruak chu asale a boruak salutu ka wangin laika chu tar kar tam vak lo nuwa athita ani kumsang khazwa somruk pakhat April ni som panni a mishing chuan theina van boruak long VOSTOK 1 chu Soviet Union chuan van theng renga hlo tling takin a thlo chhuat tir theita a VOSTOK 1 hian kilometer za somruk pakwa borvela hlade do in kan chen na khovel hi voi khat a hel chhuaka achunga chuang cosmonaut Yuri Gagarin chu van theng renga mishing zin chuak masaberle khovel hel chuak tu masaber ni in a thlo chhu atanga leya atum le in kar hi minute za pariat are ani Union of Soviet Socialist Republics USSR khan mania ram malding republic ram engamozat le satellite state te
autonomous region te an oma atir bera chuan kumsang khazakwa somni pahnia khan Russian Republic, Belarusian Republic, Ukrainian Republic le Transcaucasian Republic te chu intel khomin Soviet Socialist Republic SSR an din phota Transcaucasia hi Soviet din tir khan ram pakhat ni ma se anua ram pathuma thendar ania chung te chu Armenia, Azerbaijan le Georgia ram te hi ani USSR din nuwa heng ram te hian an zom vele tabok kumsang khazakwa somni palia Bukharan SSR, Khorazm SSR, kumsang khazakwa somthum pakwa a Poland rambung chen khat kumsang khazakwa somli a Finland ram chen khat Romania ram chen khat Estonia, Latvia le Lithuania kumsang khazakwa somli palia Tuva kumsang khazakwa somli panga a Germany ram chen khat le Japan ram chen khat ala a he hi indo pui pahni na boruak vel awang kha aniber kumsang khazakwa somli paruka Czechoslovakia ram chu USSR atel ve tabok Moscow Russia ram khopui hi Europe khomoi puya chuan mishing chen tamber na khopui ania Moskva luipui be chana om ani kumsang khaza somli pasari dai to khan Grand Duchy Royal tu munpui ani to a Tsardom of Russia hun lain khopui atana man ani bok Russian Empire lalram ani nu in St Petersburg a khopui tu son ani a October Revolution alo chwa nu Russia Empire atluk chha ta ka khan Russian Soviet Federative Socialist Republic sarkar din ani a Moscow chu khopui tan an mangle ta ani Russia ram mai nilo asangoi zon puiram intel khom Union of Soviet Socialist Republics USSR ram khopui ani chawle a USSR ke dar nuwa tun thlengin Russia ram khopui ani chhunzom ta zel ani Moscow hian UNESCO in mun hlu le humhal atana azialu tam taka oma chu mun then khat chu in fangkwal thuak te ang Red Square hela hi khopui laili taka kon zaw le mun upato tak ania Russia ramin hun pui an manin helai muna hian an pare thup thina abulvela hian mun poimo le hlutak tak a ombokani Начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. В этом году училище отмечает 85 лет со дня своего образования. Мимо трибун Федерации, знамени Победы и знамени Вооруженных сил России. Saint Basil's Cathedral, Orthodox biak in hi Red Square a oma kumsang khat zanga somnga panga atanga sang khat zanga somruk pakhat inkara sakha ania tuna chuan thil hlui phauchhuana mun museum atanan mangto ani KREMLIN kulbang thatak nei he hmuna hian lal in panga la ya oma biak in panga omin KREMLIN tower ombok lal in pui bi hi tun ma a zar chenna ani thina tuna chuan Russia president chenna ani to a in then khathi museum atan te man ani to bok USSR ram inzom khom zinga telchin Ukraine ram khopui Kiev hi Europe khomwal puya khopui zinga mishing cheng tamlama apasarina anipha a thilsiam chwa industry lama te zirna lama te cultural le science thiamna lama chuan Europe khomwal pui chaklama an hmun pui poimo tak ani kumzabi panga na adai to khan he khwa hi sumdo na hmun poimo tak aloni to china
Scandinavia le Constantinople in Kara Slav nam chen na ani chin kumzabi pakwa na lai hola Vikings hovin an lo alana Viking Kievan Rus anti East Slavic ten khopuyatan an manga kumsang khajani somli a Mongol hovin an runa khopui chu anti chia a kumzatam tak chu tu kho kha shat lovin apil botari ani Lithuania Poland le Russia ram thu nuaya a omkwal nu in kumzabi som pakwa na a Industrial Revolution hun lai khan khopui chu kai thoina omle ta a kumsang khazakwa som pariata Ukrainian People's Republican Ramzalena anin puana tangkhan Kiev hi khopui atan an mangta ani Indopui pani na hun line Kiev khopui hian atwana sa ema amai ro chu Indopui pani na azo nuwa Soviet Union na kholian pathumna aron ni chawle thwai ani St. Petersburg, Russia ram chunga khopui len lama apani na hi Europe khomwal pui huap po in khopui a mishing cheng tam lama apalina ani pha a he khopui hi Russia lal Tsar Peter the Great anti in kumsang khajasari pathuma adin kha ani kumsang khajasari som pathuma tanga kumsang khajakwa som pariat inkar zong khan lal ho ro re na mun pui le an thut mun ania Bolshevik hovin lal an paithlak nu in ram khopui chu Moscow an son ta ani St. Petersburg a hian hun hlu le poimo tak tak atama wangin cultural capital of Russia anti hiala historic center of St. Petersburg le monuments te hi UNESCO chuan mun hum hala apuang ani khopui ming hi kumsang khazakwa som pali atanga sang khazakwa som ni pali khan Petrograd ti athlak ani a kumsang khazakwa som ni pali atanga sang khazakwa som kwa pakhat thleng khan Leningrad ti ani le a chumi hnu chuan a hming pa ngai St. Petersburg ti chu phule ta ani Slav tong emo Slav mi emoti hian kan botlang viau mai the toite in soifia tum chin te ang manlai romi ten an zadanin Slav mi te chu Veneti antia edi pakhat na le pani na bor khan Europe khomwal pui lai hol Germanic nam ho chaklama le Iranian nam Samaritans ho thanglama te an khosani in an ziaka kumzabi panga na bor vela Poland chim chaklam Ukraine mar thanglam le Belarus chimlam bora an khosa a chuta tang chuan an pem dar tahlom ani Slav mi te hi an tong in zuldan azirin mun thum East Slav West Slav le South Slav a te chanshan ania East Slav te chu Belarusians Russians Russans le Ukrainian te ania anni hian ton ma a Kievan Rus ho thla kalzel ni in anin ngai West Slav te chu Czechs Kashuks, Poles, Slovaks, Silesians te ania South Slav te chu Bosniaks, Bulgarians, Croats, Macedonians, Montenegrins, Serbs le Slovenes te anni Mikhail Gorbachev March nitni sangkhazkwa som thum pakhata piang Mikhail Gorbachev kha USSR ramshwai tulu pariat na le anu nungber ania kum sangkhazkwa somriat pariat atanga kumsang khazakwa somkwa pakhat inkar khan USSR ramshwai tu ani na ming hi voithumngot an thlaka chungte chu kumsang khazakwa somret pariat atanga sang khazakwa somret pakwa a khan Chairman of the Presidium of the Supreme Soviet ania kumsang khazakwa somret pakwa atanga sang khazakwa somkwa a Chairman of the Supreme Soviet ani le a kumsang khazakwa somkwa atanga sang khazakwa somkwa pakhata President of the Soviet Union ti ani Gorbachev khan ram in kai shwaina Marxist Leninist ngai dan chu pai thlok si lovin herdanglam adua Soviet Afghan indona atang po in hnuk doka nuclear ral thuam ne tama in elnati top chungchanga khati laya USA President Ronald Reagan kha ati ti pui nge ani a policy duan pakhat
perestroika a chuan sumsiam na le mason na vel sarkar thu chawa malak na command economy an lo man thin chu thak dang lamin mimal hausa le sumdong te anzalen taviawa glasnost policy adwana po chanchin bumi te anzalena mi pui mimir po in huai takin an ngai dan an soi chuak ngam ve tabok Europe khomol pui laili le chaklama kumsang khazakwa somriat chho atang khan ramro rel dan thak dang lam du a har tharna revolution achwaka Eastern Bloc ram sang te chuan political party pakhat aya tam telna ram in thlan pui te an neya Poland le Hungary rama te chuan boruak ral muang taka anin thlan lain Romania rama ero chuan boruak aso sang hle thung Gorbachev chuan mipui du danin ram in thlang ma se socialist du na ri ru pai thlatak tak lova democracy ngai dan ne na kalkop theini in ashia Gorbachev du khoplo na awangin pai thak tuma be na August ku anti chu kumsang khazkwa somkwa pakhat khan athenga he boy na hian ni thum chunga o a ma se pai thak tum tu te hi an hlot ling talo ani amai ro chu heti hun lai hian revolutionary wave anti mai politika har tharna thli chu avung chho hle a mi puin communist in kai shwai na khau tak chu an kham tak zeta atopa chuan an hlotling ta a communist republics in zom khom ram ro pui USSR chu kumsang khazakwa somkwa pakhat khan alo ke dar taruk mai ani lo thei lova Soviet Union ake dar nu in Gorbachev chu ram shwai tulu ani na atang chuan in hnu do alo ngai ta a Gorbachev Foundation dinin anua Russia President Boris Yeltsin le Vladimir Putin ate chu an ram shwai dana akhak fo ani Gorbachev hi kumzabi somni na hnulama shwai tu langsar le fakhlo bertezi ngami ania kumsang khazakwa somkwa khan khovel puma choi moi na ngai lut Nobel Peace Prize adonga amalak na azara Cold War atopa German chakle thlang anin zoma Soviet Union ram chunga politik zalen na athengbok chuti rualin Russia mi puitam takin ramro pui USSR ke dar chana an mo pu ve bok USSR ke dar awangin USSR laimu Russia ramro pui na le apoi mo na po atniam pha ani anti ani kumsang khazwa somni pani a Republic ram pali in Soviet Union andina kumsom ruk pakwa zet ram inzom khom lian tak ani chung khan ram tam takin anzoma input chuak le ta te po an omboka communist kalphung du lo awang le achan dang te awanga Soviet Union aroi ta ka khan kumsang khazakwa somkwa a Lithuania ram a inthiar chuak masabera akum le kumsang khazakwa somkwa pakhata Soviet Union ake dar tak ta ka khan hengram te hi ma ne ram malding independent states an lo ni ta ani Georgia Estonia Latvia Ukraine Moldova Kyrgyzstan Uzbekistan Tajikistan Armenia Azerbaijan Turkmenistan Belarus Russia Kazakhstan Transnistria hi ramchen khatin rammal independent state angai ma se United Nations ero chuan apom ri lova Moldova ram peng khat angin apom chawani ole khati zong kha tun tuma Raltiang ram hun kan man ho thei chu alo ni le ta a tun tuma USSR chanchin kan zir ho te kha fam kim lo viau ma se engamo chen chu shat na lama itang kai pui kan be se ya ni danga ramdang chanchin nen hun kan mang ho le don nia